Oh, c'est pas possible. Ah non, non, non. Oh, dois sugo. Ah, 6 minutos. Has visto os pelces? Vei, anem per la cabeladura. Quand la cabeladura és fornida, vas toujours aizit de discutir tout à coup. Vei, vos vau prepausar un som per desmesclar e adoucir os pelces. Los après shampoo et los discutissants industrials han lo mateix problema que lo shampoo. Composicions maridos que van polluir l'aigua et mettre des plastiques sur los pelces. Farà catxa misèria. Los pelces seran desgaiats e caldrà tornar a mettre des plastiques dessus de longue per amagar. És un cercle viciós. Quand passant al natural, cal comptar quelques meses per se desbarrassar de tout lo plastic que hi ha sur els pelces. L'upel és una matière morta que se pot pas reparar. Les promeses marketing susacos són nombroses, mas són mesurdieres. Quand une partida és afrabada, va cal culpar. Per tornar a partir d'una bona base, en enfargar un som sen del sen natural. Aqui, ce que nous intéresse és que farà l'usar los pelces, portarà d'hidratació e ajudarà a descutissar. Caldrà un conservator, si que non l'aigua de cibada vira en quelques jours. Podeu utilitzar d'extrait de graneto de pamplemousse ou de vitamine E. « 500 ml d'aigua, 5 cuillères à soupe de cibada, 30 gouttes de conservator. L'ingrédient phare sera la cibada, une céréale riche en minéraux, protéines, vitamines et fibres. Mettre l'aigua à calfar. Quand bout, apprendre la cibada. Deixa pausa 12 horas, ou toute la nuit. Filtra amb une passadoire sedaç. Mettre dans un botellon et conservar al refrigerador. Podeu conservar i tal 4 semanas. S'utilise après le shampoo. Ne mettez sur la cabeladura. Desmesclas. Pei, rinças amb d'aigua tebesa. Podeu acabar amb un trosset d'aigua fresca per fer l'usar los pelces. Oh, Janet. Arribi! Allez, vos d'aïssi. Al cop que ve!